Hello menkemon mabon aja ko kamaban si pamimpin ko absen mian pimimpin ko absen mian sesuai saya nasalahan nami sa piti itu kemetan dapat keserahan mian demi kita pitungan siap doe loba ko siap tu itu gini trabajo pintu trabajo kita henang kita anu pengaji tebinin sudah gua bang enu tu bang bang itu orang hinang te atau bang itu orang petra lingga te nih itu hanten sayen naus kira-kira di kesalahan panggung dengan tapi menteri bisa protes samian dia pita mencari gitu liga istri semua di bisa mentukar karena bisa endan sekarang dia so itu lebih mengaku sih dengan tangan itu sampai pengendapi telinga tapi dia mencari pengistilan dia mencari pengamahan karena itu samian so itu gitu bi bang kata enak itu gitu bi jika bangga dunia nah bisa piti ampan betul itu TV habis piti itu sampean itu berkali-kali kita betul nunggu sampean minum buah panas minum ini sampean tuh lain so bang ni alingan tapi torak mula-mula nak hinang tapi dah nah bos mau sampai biar bersyukur kita insyaallah subhanahu wa taala yang tiada seperti mereka suara balik dia lu biar boleh ampan berkespek seperti dan bi yang itu ngaji di seperti bi sultan TV pekerjaan TV dia ada persoalan pengagama TV mian ini nggak ada yang lupa pas bismillah kita kan bersebut alhamdulillah nih dia bisa pintu pandang-pandang dia besar Allah subhanahu wa taala yusi surat Ibrahim di bawah itu surat Ibrahim mian Allah subhanahu wa taala kita tulis tu ayat 5 malam sudah belum kelami Allah subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالحياة الدنيا وبالآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء إن والله أعلم ما قلت لكم آيات سيد الله سبحانه وتعالى يوسف Musa di surat Ibrahim yang si ayat 27 kian bang 27 mesti tapi tempo itu iya yang pasal Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah ilmu mula bisat itu inna Allah subhanahu wa ta'ala sihat demian ini penikutan ko ikemon kaya bisan dun sa ingi tekelante tu si dunya dia agak gusti bisan dun sa ingi dayate bi ini orang yang kemiskinan, ini berkemiskinan tapi menjadi mulak, menjadi olet, menjadi itu bisa kita tapi kayak gitu, black tapi asal masih kita bila pakai dalam mulak menjadi anak guna-guna tersamia. Ubus, kayak dia kita datangin penyawahin untuk peranin, semisal kita Allah Subhanahu Wa Taala, dakte dinak kita tinen piano, tiniha ini lebihan ini. Ini Allah Subhanahu wa taala biasa dapat buna bang kita nasal kitab kalau tu sidunnya dia oraste mole tujul hatte dan kepak ene kakalate sila akhirat ubus bisrahin nasi ini beliku ila Allah Subhanahu wa taala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah bangko inge nian ene kapatatapten gay kita bang bustan bang olobin gay goyog gay usa bang ingi kata kapatatap itu sedunia sampai si kemetete sampai si Allah akhirat sana. Jadi bisa Tuhan yuthabbitu Allahu alladhin tinatatap wallahu subhanahu wa ta'ala pinakatkan wallahu subhanahu wa ta'ala atau manggilan itu pinapagan wallahu subhanahu wa ta'ala ini yene meesie manusia tasbih yene meesie manusia sine ini bisa apa nih gak kemon manusia nanti cuy pihak TV cuy bangdelan maghinagi cuy apply TV ini pero Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu isa ini yayin tinatatap Allah subhanahu wa ta'ala yene si bian si telulebeyan Kesa tu si dunia, kerua si waktu kemate, ketelu
akhirat ne sine yene manusia magpercayai. Yusabbitullahu alladhina amanu. Ine pamamatatapan Allah subhanahu wa ta'ala sesiye yene manusia maghagarin. Ine Allah subhanahu wa ta'ala bil qawli thabit yene bisara si bisara pinatatap si Allah subhanahu wa ta'ala si bisara yene makakalin atau bisara mepegenin ye bisara mengge ne yetinen mengge berubah magkat ang bansiye yene manusia nagkahat puji Allah subhanahu wa ta'ala. Pinatatap siya si bisara yun. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Umus daro kita pe song si atli tusinin mian dehelu amban de misrate bang ine bisara pina tetap si kitele sumegua dehelu amban bisarate bang ko ingi katatapten kemo amban si dunya sampai si dalam song si kamate sampai si lawakirat sumegua kite nan sinin mian pin Allah subhanahu wa ta'ala ipatatap si agama terhelo si agama ini agama Islam dati pero dati te mag-agama sedi dati ima te sedi bang niya magpasaplag niya ngagaka sa amihan sigitiri bang tumain ang ini agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ustaro pasong terus pamante ini kisah atau story sa amihan niyan si Medel Wanle sinin dani kita ngado duit kayu had sa kisah marahine tagna story kuingi kapatatap manusia si agama ne kuingi kapatatap sa manusia agama niya pagdoa te sintuan pagdoa te bisara sine yene manusia tinake halis ne turiata bulak pinapanjari ibn Allah subhanahu wa ta'ala gana niya kuingi sa ta meke bisara ini aba umul dan buah terupangan nen Allah subhanahu wa ta'ala gebelene wa ini atuhan sidiya bani Tuhan diberikan sini ini Fir'aun kayaknya ya Tuhan gebelene Allah subhanahu wa ta'ala gebelene Allah subhanahu wa ta'ala wa Tuhan semua iya Tuhan ini Fir'aun umus ini kisahin nan sini kisahin si antara iyaruk anda nih tapi anda yene manusia pinekedupang ne manusia andanen delanen de aawe Firaun umus maganda ye ene rembu andane si Asia umus ine ne den in besekene samian tahati wene nian kalakuan Firaunin kerupangan Firaunin samian ne serta ketahuan wene bisana ne ye gebelene we ni Tuhan sumegua angan-angan dan bisaranen di mana angan-angan asal bisaranen itu dalam Quran aku na pinne Tuhan belengkeu Tuhan mencinta kamu Tuhan sedih umus gay kahangat din debian gay marahi siye gay marahi sandane biar te gay marahi kine Tuhan we yene elane mian muna bang andane enggak nuti Tesi ka Tuhan beterbisar ka Tuhan siye. Ka Tuhan siye. Ngakalakan yang Firaun dalam keuman na sabi dane kami hasadi Tuhan. Dane kami hasadi pagkatamangan di megpekelum duk magpakamatay aitinen. Mekelum kam duk magpetekam ako ne. Andanen surat tune yan pinapatay we na may kerendihanin may kamag-anakanin sa amihan bang may maganak nila inanakan pag-ipuwasan niya pagyan niya may magsihir-sihir siya pagyan si Jaman Musa alis na ako sa lamdaan niya sumagawa niya nga kaniya pinaniya so pagawa muntaran tao na Musa iya nunin kinagdakan merendehin bang niya nga anak sa amihan na tao bang Musa bang niya nga anak piniya kayo mong naganakin bang lela pinapatay kaya basa ko ng pinde yan si oras ng buli nanguntara na kuhin. Kasi bisara sa dupang gana niya. Hape ang magkiri bisara karupangan. Ini tandaan yan sampai karupangan bisara pinapon basa tuwanin kiri belina Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpuwa din demiaan, elan demiaan, gay kahagat. Gay kumpol mewe Tuhan Firaun. Pagkatauhan na Firaun tinilew. Sino Tuhan nun? Tinilew. Kinatauhan na Firaun
sinipin Tuhan nun. Sinipin Tuhan nun. Pagi Tuhan nun ina samian. Tinistingan bang sino bang maghangad kaya si elanan iya Tuhan atau lahi. Ubus pinne Tuhan kung pinne Allah subhanahu wa ta'ala. Maka gani, Tuhan kung pinne Rabbul Alamin, yan pinne din buwa-buwa, magpipindiri ako, magkilupa ako, magpipindiri ako, pinne ini Tuhan kung Alamin. Bumin kao. Nagsanyan, misara rin namiyan si iye, inay ng pinaurin, inasab. Dinitay, iningketan, betis ng tiraruan, uktangan din, niyan ubus, pinaano dilim ke, pinasapag dilim ke mahadjaraan, duk din sana. Sige bilin sana, ina na bilin sana Firaun, si Ereb, sino Tuhan nun? Tuhan pun Allah subhanahu wa ta'ala. Sino Tuhan nun? Tuhan pun Allah subhanahu wa ta'ala. Darwin pinne Tuhan nun ako, Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan nun pinne ako. Ubus si oras niyan, kinaagan Firaunin, misara andanin, inaganin bang misara andanin, supaya haja kirahingan na inazab, pinne, ako na magtuhan si kao, basta na haja magbarako, haja magtuhan si Tuhan Musa alisatu si Allah subhanahu wa ta'ala. Kinagan Firaunin, ambat na iye, nagtuhan na si andanin, basta kaya haja nagtuhan andanin si Allah subhanahu wa ta'ala, duk Firaun sabihin nagtuhan si Allah subhanahu wa ta'ala. Ine, pirandanin. Bigsikene samian bisara Firaunin, ubus asal song binahagi na baranan samian pinapatay ng ilum-ilum na pwede ko pinapatay ko ito yan. Tinimbak ka daw so asal pinapatay. Pampayaman na pinapatay na yan, ine hinipusan din. Ubus tinilew. Ubus samian pininsana tayin na bisara to Allah subhanahu wa ta'ala hindi. Ine bisaranin, dahil hinang na ine Firaun, pag pinapatay na samian na pininsanayin, dahil hinang na ine samian, ine bisara Firaunin, subay pagi asal las pinapatay nuya sa mga Firaun. Ubus gayenut si Firaun. Gayenut si Firaun, matatap iye ene ko bisrat rinin, matatap iye si agama si Tuhan ni ene Rabbul Alamin na buwa-buwa gayenut si Firaun. Yani hawa ba din sa Firaun iye sabihan supaya haja magkafir si Allah subhanahu wa ta'ala. Ginagan Firaunin, nagtuhan ni Firaun si iya basta rahat sa nagtuhan iya si Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ngaturin din. Ina bisaranin bisaratu Allah subhanahu wa ta'ala. Open ni Tuhan ko. Hinanganon ko pinili lupa si Kalbang Jika. Rabbi bili inda kapitan pilchan. Bisaranin. Ubus iyan. Emen bisaranin. Tekele Firaun, ini dulu pinapatay ni Firaun sa gerte pilchan. Ini andarin niya. Rabbi bili inda kapitan pilchan. Open ni Tuhan ko. Sehingga pengen dengan Tuhan pun Firaun ambat nami artaan ambat sehingga pada hari kemon ni gana ni aku ada Firaun bukan tadi sana dengan Firaun ada sana gana hinang ni ini gana ni aku nane sebut gana Firaun siya tu gana guna artaan sana semua sana ni pada Firaunin gapen iye tedo kaya tahalapan agama ni ini agama Allah subhanahu wa ta'ala nagtuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala ini pusanin sa ina pangazap Firaunin pinna o Tuhan ko Rabbi bili inda kanina fil jannah hinangaron ko pinna lupin na si niyan bihingno ini dalam surga bang Firaun pinigit pinuti handan tasbih pagkatatap iye si agama ni kaya nung bisan bisain ge pinintara pemin sana Firaun sa niya kaya nung pagkatatap si kedua kisah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekedar kisah ni sahabat na edem buwa inenan tikwat murkemon inenan wede si Bilal ibn Abi Rabah. Sarta hinang ni din magbabalang sa iyo sa niyan. Sahabat ni natinen yed wede. Si Bilal ini niyan taano de bagaimana musik kita itu kan mana bisa nuat kan mana tebihak 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 kan mana harus kita ni zaman leru kan dia kan musik kita sama ini tebihak ini tebeli zaman lain ya bagi ini tanda dan miskin manusia ada yang boleh ambil manusia bodoh ini mesti bisa yang musik lain peglai si Bilal ni kita tahu hanwe de
magpercaya po si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuhut sa agama Muhammad. Ubus. Nagsikay na sa amin kita uhan de nuhut sa agama Muhammad alaihi salatu wasallam. Yene dan buah sahabat mian. Ini hinang den dinowe de di laga letuel leu dalam kaparsel leu hini abu panas taman panas tu ni selat kita ante pada pas itu dalam kebe Tuhan di mana tak rasul kita batu samian ubus pinakapang pinahayat ubus ini Tuhan batu tinampakan samian sine Tuhan ubus pergi sebila dengan Arab ya Habashi pinde awe dengan Arab Indonesia ubus ini sini pinde Tuhan pinde kafirin sih lah ini pinde mian bak tinambakan batu dalam kepanasan betul pada saya sini Tuhan nun ini pinde bisranin pinde ahadun ahad itu buat bisran jangan jawab sedih jangan jawab eka pinde kufarin sama musyrikin sih sama sini Tuhan nun itu nuh tu si Muhammad atau nuh tu si kami bisranin pinne dumen po Muhammad sumigua ahadun ahad etin ene pinne Tuhan kun dembuah atin metisak dembuah po Allah subhanahu wa ta'ala iya pagsamen tinambahan betuhin tinambahan penin sanayin samen sila Tuhan kun samen na seperti gaya misara sedih dembuah pinne Tuhan kun Allah subhanahu wa ta'ala ahadun ahad Allah ahadun ahad samen Tuhan umus samen na pahinayin ga pinapatay wede tamanan pinipedian tamanan inasap dewe corporation ubus besuang tekan buah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lumabe ang bansiye samen pehinang din imam samin muspi pinasiyan we napagpayan ni si Bilal hat ini sini sahabatin ini buah sahabatin bian surga dan kahapan dan si Allah subhanahu wa ta'ala nagtimbang ng buwa ene kahap umat yan ene kahapan umat ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinene si Abu Bakr Siddiq payaman pagpayam na sa amin wapin na ayan azab wapin na ayan sa amin napin pag-itiyaw kami bang sila Tuhan din di pinitutuhan si guys misalnya pinit Allah ahadun ahad dan buwa pinit sa Allah subhanahu wa ta'ala ine pe niyan pagtuhanan apin Abu Bakar po si niyan musyrikin denganong pinipinne ine pinne kabayan bin denganong pinipinne agar pinne inune ero hasi bisa pinne sa nga usakan so denganong pinne nabus pinne awa bang kabayanon pinne dengan kami delihun na pinne ka pinne agar na pagkakariyan pika na agar na inune ka niya na agar niya sa amin bentuk na nubus item pe asarbe pa bustan pinne ba sa item sa mga item sa amin bustan gihap bentuk na igi ka pero sa bininsara o pwede so erwe paminsanaan na yahin pag sa magparatsaya sa Allah subhanahu wa ta'ala magparatsaya sa agama ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisan pa sa inge pamalik-malik na sa amin lakaw ni Muhammad so gagentian ne nagbisaranin pagtawid ng Allah subhanahu wa ta'ala pero bakar piyapin na kami abin pinne pag-eris ng puyen puwas ang baday Muhammad sallallahu alaihi wasallam ero madayahanin ero may kasin din sa amin ero may kuliin sa amin ipon debuwa sahabat niya puwas piyapin na kami abin pinne hadja pinne kaya asal piniwari-wari unun hadja pinne sa amin igapin na gero pinne gana pinikuran disni so ero hadja istilah din pag-asawag gay nuti siya magparatsaya sa agama ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kumpratsaya Allah subhanahu wa ta'ala nah darahir maduda bineran wa Abu Bakar saben pigada lai dan sep ini bang piye saben no saben na juda saben mus inedo keberan inedo no ene pi posi no ene pipsi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus bahuna tal nene sampai banggatek Abu Bakar Siddiq sorosmen mata ya jaya binisaro benu ngai ga pabelhan na kamad ga iye nagpinanun ko sikab sa bagwa sige pemepet di me sahabat ini ame me kupar ini sige sa pacap pinin Allah ahadun ahad dan buah-buah pinin Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala pinin ucap itu iya tasbih magpercaya pinatatap iya wa Allah subhanahu wa ta'ala iya si agamane dan buah ini makhluknya gak tedo gak pemilihan nawa
pamalik kita bisi gitu itu. Bisa Allah Subhanahu wa taala lian yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit bil hayati dunya wa bil akhirati us lian pinatatap wallahu Subhanahu wa taala yene manusia maggagarin yene si agama Allah Subhanahu wa taala ubus puas amban agama pinatatap Allah Subhanahu wa taala si manusia maggagarin si waktu ia mati ini bisara ini patatapirin niya bisara manusia ibn Allah Subhanahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam si sine manusia ini hinebusan kemetain mekemo kalimat la ilaha illallah dakhala jannah bang manusia in magkahagat Allah Subhanahu wa taala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit pinatatap ia si bisarainin si kalimat ini insyaallah bang mati ubus demikian yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah manusia yang pinatatap manusia yang bangia magkahagat kepada Allah Subhanahu wa taala bang ia mati le dalam kubur niya tet kedua malaikat nualie inna sine Tuhan nun sine nabi nun sine Quran nun sine utan nun pinatatap ni sa Allah Subhanahu wa taala manusia ini magkahagat le kanseran ne ketauhan dengan sirat ini jawab ini malaikat dia يثبت الله الذي أنتج إلى القبور يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وبالآخرة لنس حضرة الله سبحانه وتعالى بلا تتب نسب تنيلا وكتر نبوة بلا ترجمان والله سبحانه وتعالى سهربان نساميان نبوة قاعدة ني عندك انتربريتر قاعدة ني مقهاتي سوي تنيلا وكتر والله سبحانه وتعالى كيمون نبكس كالكوان تبكس نجاهين بang ini tiran نساميان ومس بانك هذا الله سبحانه وتعالى تبوين pina anse usap kita binibisara kita wallahu subhanahu wa taala si bisara ini ganta nian pineku atau tinuntut Allah subhanahu wa taala sedina samian makana sini yene manusia pina tatabin gane asepdi sini beringkan yene buah-buah manusia maghahagat Tuhan Rabbul Alamin ini manusia maghahagat dari bang manusia gay magkakagat bisa na sini makan nih suwe apply tabi hinanginin suwe apply tabi in pagkaimanin pagkaharap Allah Subhanahu wa taala pagkikiti mati tagna apenia sige tabi yene patatap asal bang benda kita mu'min tu Allah Subhanahu wa taala yene manusiain bang ye mati ini bukan telisaranen ini bukan kalimatnen lian ini temo ni kalimat ini bisara Allah Subhanahu wa taala bisara ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko bisara mian bang ye ini bukan bisaranen kalimat la ilaha illallah dakhala jannah bang ye ni bisara ye kalimat sine bukan lian pegedo nyawa ni pegedo ambat nyawa perantang nyawa ni amban baran ni samian bisaranen bisara kalimat ini pinatat tapi Allah Subhanahu wa taala bang yani anda mukmin Allah Subhanahu wa taala sumegua bang mu'min banggai mu'min bisrahin nan sidin dati bisara pinatatap na manusia yang banggai na pinatatap Allah Subhanahu wa taala si agamane banggai pinatatap Allah Subhanahu wa taala si agamane na kuit dia pematatap Allah Subhanahu wa taala si mikiboy bisara sabot dia mati kalimat ini bugari asakti makalapas kita bi bang kita bi male mula tunjuk hadat Allah Subhanahu wa taala amban bang terwote bi kalimat ini bi bisratan dini wa bisrali Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya awas demikian Allah Subhanahu wa taala wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نسين pesun sedih amban ene manusia magparatsya lay inakan kita Allah Subhanahu wa taala mangga megkelugianin antak si Allah kiamat ninin antak Allah kiamatin bang ne kau mati innal insan bang ne mati manusiain bang mati ne manusiain penia nesiye Allah kiamatin siye penia Allah akhirat nanasinin gay pagkatauhan te lu bang sine melugiin subay mangkin katauhan te bang ne manusia mati pin Allah Subhanahu wa taala
mian sebenal te sa pali atau bisray ang Allah subhanahu wa ta'ala nagtiluwian atau dalam tiluwian ni manusia atau dalam kelepasan ni manusiain umus era zaman manusia ko ituin umus pero Allah subhanahu wa ta'ala melingkat niya sifat si manusia atas sifat empat perkala bang luus iye pagtaabot iye mati ga iye luwi iye lepas sini illal ladina amanu melingkan ga lepas bang iye dalam kepeg iman si waktu kelumne si waktu magkagad si waktu kelumne dalam nulit iye dalam kapag kahagad tujuh Allah subhanahu wa ta'ala ga iye magpinda-pinda agamanin ga iye magmianduwe-ruwe sunuwa agamanin Allah subhanahu wa ta'ala yung buwa-buwa pagkahagad din tujuh Allah subhanahu wa ta'ala magbisara ini anda pirawmiyan illal ladina amanu ga lugi ga binsana ga lepas manusia ali pagtawag iye mati illal ladina amanu wa amilus salihat ubos-ubos amban kepagkahagad ni ubos amban kepagkahagad ni manusia ali sunuan ni duk iye hinang ha dumen hinang kemon hinang sumegwa diserangan tusinin ene meghinang megkesurut si Allah subhanahu wa ta'ala etinan kemon nang haplay hinang mo ene kerue ga iye lepas ga iye binsana ga iye lungi manusia men tawad mati siketelo illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri siketelo in kemon kese bennalalin dennale teimane bang me bennalin dennale bang me dustane bang maharamin haramne bang mahalalin halalne Allah subhanahu wa ta'ala da isab bang mahalalin hinaram mo ne bang maharamin hinalal mo ya sabi ikan manusia pinogit begitu saya kekahan ng bang manusia ko ito bang mahalalin hiyo ne al halalu bayyinun wal haramu bayyinun bang maharalin sa amin niyo tampal ni pinatampal ni may kaulamanin bang maharamin pinatampal ni may kaulamanin sa Allah aman Allah subhanahu wa ta'ala sumewa bang kita bi inurman bisara pinain haramian dakit ergampiyo sumewa pinain gayan to bisarayan gate bisara dalam Quran gate bisara dalam hadis haramian sumewa bisarayan lagi hinala luwene maharamin hinala Allah subhanahu wa ta'ala umus hinara mo ini maharalin hinara lisa mo ini maharalin karena sini gak alam lagi bangsi kalam manusia ini upamanin upamanin sini kan mengurungan misalin sa amin pinta si pasal maksiat dumain ke maksiatin kali pinta tabi amin magsila hinara insimi niya pinna ilmu kakahan aku bangke utao gawin dino magsabi miyan miyan basa gawin sabi wallahu alam hal asmaw bigsirahi buwin haram asal-asal nin haram naman Allah subhanahu wa ta'ala niya magbain tinan hinalalwa kung ang tao kawasa sabi niyin hinalalwa ni maharamin ubos maharamin hinalalwa ni ubos mahalalin haram ini hige makasari batal ga la ilamu dalam ini bisa Allah subhanahu wa ta'ala sumegwa kalimuran din lepas manusia ali illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi bang mabinali lismaytat benal tabi bisa Allah subhanahu wa ta'ala ubus ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubus bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam begane ini al ulama warathatul anbiya bisara bang niya bisara may kaulamaan tabi sumadat kahagad tabi iyan ene ganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me mga kan kita hindi samian me benalin samian me miyan menggemen man bil watawasaw bil haqq so kemon ganta yene me benal tabi dagi tabi ge nur umus watawasaw bis sabri kapat men manusia gak lepas tawad si kemete ini manusia biniha wa'ne bang kuingil yan kemon kapag sabar nin sali itu si saday sali itu dalam kesigpitan duk dalam keluhayan sa amin sali itu pangandaakan duk pemegesan kemon sabaran nin dumain ke miyan ku itu tempo hagot
ina tempuhagot si kita may kailahan bangga do kita bisati bangga do kita bina ujur TV pinakahap na sambayang ang mong sambayang ina pero tas kaya mo sambayang ina sambayang magpuso kubus antag bang kita binela yan nakasay ng bahaya bangga do ina niya ujur ka ni sumigwa jamaah antag si masjid kubus ko ito bang kita bidonga isang dua isang gampat ukta sa amin ngayon agen pinagpuntang rutin ni sikaygutan sa amin nawas inin hape kita ibig-bugos apan naggut marungan ang ilan nansinin suway sa barante niya suway sa barante niya mahiggut lang niya unik day pagkaya sabab ini niyan magkiniante maghagad ng Allah subhanahu wa ta'ala dumengke narkain duksurkain niya pens niya inune narkain mengelikusin kemon yene menge dindingin kemon ne yene ganta kinabayaan mo hinagin inor kay likus din kemon narkain iyan labian na likus din kemon ene kemon hinang ganta kinabayaan mo asawat to likus narkain pagye kemon isab surga isab kemon likus din kemon yene mengelibut yahin surga alay yan ay kemon hinang kinamunsihan wen angkat kepemudian sa agama Islam surgain hunit tamanan hunit pilihan hunit ilukan wega ay kemon hinang tamanan hunit sikaw duk kinamunsihan wen yan pangarap ini apenge luka ini yan likus surga alay Pagyan narkain isang kemon na hinang kataman kinabayaan wen nabsuro sa amin yan luar kacan namin sa amin likus nangkan surgain hunit tamanan hunit sambahayang bajar hunit tamanan hunit hunit tamanan hunit ini diyan dongan tini sumagwa bangkit tini donga nambahayang bajar dumempe wa si sambahayang ini partu ini Bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinne si sunnat hajja dua rakaat dahulu apan sambayang pajar ini tinne Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun minad dunya wa ma fiha rakaatani qadal fajri dua rakaat orang bayang sunnat dahulu apan pardu sampai pajar le si masjid pa ang kita lain hape amban yene dunyainin bian dokter di sini dua rakaat lelu nak kuing kita bang ini fardu hangkan supaya sabaran tadi menginang sunat lelu menginang ini fardu demikian kita maghaji hunit tamanan hunit maghajiin supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bang kau maghaji pinya lepas arta anu hunit tamanan hunit Pekeng tamanan pekeng duk artai hunit piniha. Semegua bangkau magsabar ko ni mani ana artaang. Duk de ko pi maghaji sarta ko de ko balan samian. Ina pilli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al hajj al mabrur. Hajjin bang de ka magaspi kanya tumbas de seddi aman Allah subhanahu wa taala bang seddi tini ba ngelingkan surga Allah subhanahu wa taala. Si kedua Pindi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sini molek daman paghajian. Bakas paghaji sabaran nabi san saing garut paghajian. Naghinang duk arta ng lepas sabihan suwe sabaran nabi molek iya man paghajian. Ku iya nakanak inanakan amban nakanak inanakan kagu amban sikalang sa ine diki gali adu sa bisini. Nay banggay kita maghaji. Banggay kita ine yan maglepas arta TV yan Ubaran TV sana pi nagluog dito TV yan nagkahapan ng Allah subhanahu nangkan hunit hunit ini yan nag-ibadat to Allah subhanahu wa ta'ala sungka ni lugo tiga usin nagpuasa talong puelo nagpetotan ko sa amin agen sa amin baranong mati si kinugtuwag si batang inong batang yan jima batang magan sa amin magsandal ko sa baranong pag dagan Allah subhanahu wa ta'ala ubos pisi puasa ini Danawe partu lay. Dembuah haji sunnat bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkau muase karena sabaran mo yan karena pag ngese-ngese tumbas sa Allah subhanahu wa taala. Duk pagparat sa Allah subhanahu wa taala bangkau muase dembuah haji.
Etinen sunnat dengan bepardu deeleu pinatala ke Allah subhanahu wa taala amban marka jahannam ketumpu tahu delete elengan saja. Na ko ngi bebang parang ama pardu le ni nanu ene sa ko janu do nenten lumpu elo ne ko ke puasa pardu yer en sunnat bisrahin bangkarna Allah subhanahu wa taala ko puasa ide ulbasa Allah subhanahu wa taala binni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko bisarnya. Ko ngi pe ien surgain nangkan me ke pengudin sa Islam ien ila Allah subhanahu wa taala ga lepas manusiain bang magkahagat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala ga ini ga lepas ga magkebisanaan ga magkilugian kaysa ini manusia magkahagat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala kaysa manusia patatap magkahagat ng tujuh Allah subhanahu wa ta'ala ng buwa-buwa kedua patatap ini paghinang na kemon nagkasunutin paghinang na kemon magkahap ito ng tujuh Allah subhanahu wa ta'ala ga iye yan lugi patatap isi na ha si kedelu patatap ia si kemon si sebenaran benal si kemon si batil etin batal sa kitiman si keempat kemon yene ganta makahap hurit sali tujuh ia sulit tu pikirne murah pikirne samian sali si kibole na rusiki bian kablisan na ini samian nakaranan sumegwa tatap ia magsabat patatap ia magsabat sa amin tujuh Allah subhanahu wa ta'ala sabaran bang paglakan hinangnya bang paglakan sa hinang sa amin sabaran manusiain gak lugi taabot gak lepas taabot si kimitay ni mulai tujuh hadrat Allah subhanahu wa ta'ala pagi asabi ni patatap siya pagi iman din patatap pagi hinang din mahapin patatap pagi sebenal din patatap pag sabar tujuh Allah subhanahu wa ta'ala gak lepas manusiain sabi ni pagi isabitullahu alladhina amanu pinatatap siya Allah subhanahu wa ta'ala si ini pagpercaya ang buwa-buwa tujuh Allah subhanahu wa ta'ala urus ekatu dewan bangkin repain ne kasab-sababan makin kita tumatap si agama Allah subhanahu wa ta'ala makin kita tumatap bil qawli thabit si bisababin nalle bisalamin megbarwali tebote mati tujuh Allah subhanahu wa ta'ala ekatu be sabi samian dumen han sepen buat sum ek dabe kasab-sababan samian dumen buat ulama mga kahit merasa sikilin bi sumegwa mudah-mudahan si semana balik pinatabot oras dan bi semana balik insyaallah dan naro mga selalu continue te atau bisa bos bi niya continue subject ini niyan semana balik ay mantini bang inerepain kau tinang tibi apply tebinin kau niya sababan tumatap kitibi si bisara mahable tumatap kitibi si agamale tumatap kitibi bangkit tibi mole tujuh hadat Allah subhanahu wa ta'ala mekewo kalimat la ilaha illallah duk mag-answer kitibi dapat dalam kubur yan pinanswer pinibisara kitibi Allah subhanahu wa ta'ala dalam kubur duk demikian tabot si hadarat sa harapan Allah subhanahu wa ta'ala so murah-murahan si manabalik bang jungan ubol pero kitibi payman tibi ko bag inerepain me kasabab-sababan supaya kitibi tumatap si bisara mahapin bukti moti mole bisara mahapin mole tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala na murah-murahan may kiswa kita bisa berbalik insyaallah bang bertemu dulu ada wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin